तपाईका नाचगानलाई सुरक्षा ल्याउनु भएको यसैलाई आज हामीहरू सुरु गर्नलाई बातचित गर्नलाई तपाईँको राज्य नीति गर्नलाई के कुरोहरू हामीले गर्नुपर्ने सरसल्लाहमा तपाईँको अघिसम्मको उपस्थिति थाहा गर्दै आजको दिन चाहिँ तपाईँले सुरक्षा राख्नुभयो अनि हरेक कुरामा दुःख कष्टमा पनि हामीलाई संसिता राख्नुभयो तपाईँलाई धन्यवाद पिता। अनि हामीले अझै पनि तपाईँको आगमनमा हुनुहुन्छ हामीले विभिन्न ठाउँमा हाम्रो क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने भएको कारण हामीलाई विभिन्न स्थानमा राख्नुभएको छ। मणिपुर, आसाम, नागाल्यान्ड, त्रिपुरा, नेपाल अनि विभिन्न ठाउँमा तपाईँको परमेश्वरका वैज्ञानिक अगुवाहरू हुनुहुन्छ। आज हामीले यहाँ त्यतिकैमा उपस्थिति भएको यो 46 वार्षिक सभाहरूलाई हामी आज सुरु गर्न यो केही बातचित गर्न अनि हामीले तपाईँको राज्य कसरी अगाडि बढाउने 2024 को भित्रमा भन्ने कुरामा हामी केही छलफल गर्न यहाँ सहमति भएर सबैलाई पवित्र आत्माको अभिषेकको खाँचो छ। अनि तपाईँ हाम्रो अगुवाई हुनुहुन्छ। यो कार्यक्रम सुरुदेखि आखिरसम्म तपाईँ परमेश्वरको पवित्र आत्माले जति पनि एडमिनिस्ट्रेसन सेक्रेटरी साथैको अनि उपस्थिति हुनुहुन्छ आमा दिदीबहिनीहरू जवान जवानीहरूको अगुवाहरू सबैमा परमेश्वर तपाईँले पवित्र आत्माद्वारा आफ्नो दास दासीबाट हामीले असल काम गर्नको निम्ति दिएको जिम्मा पुरा गर्ने यी सबै कार्यक्रममा तपाईँ परमेश्वरको अगुवाईको आशिष माग्छौँ। अनि यो कार्यभारलाई तपाईँको हातमा राख्छौँ। सुरु आखिरी तपाईँले नै दिनुहोस् अनि यहाँ सञ्चालन गर्ने हरेकलाई पवित्र आत्माको सहायता गर्नुहोस्। अनि यो सबै कुरो कार्यभारमा तपाईँ KCC Khoppi ama hohi an simle ajo panjiu ama hohi hohi dan si ho jai apat nai hi ba join lai hi sa divin anike ne livin apat kana nani de ni ngai no panin jing ka pathi KCC Assembly Khoppi KCC Assembly Executive Secretary Public Safety Margaret Simon
appreciation of your wonderful hospitality and commitment to the ministry of Christian Church in the year 2023. Presented on the 7th of March of 2024 during the 46 KCC Assembly Khoppi Christian Church. You are indeed the friends of Christ. Your faithful service to KCC will always cherish in our heart. Pastor in our life, President KCC Assembly, Dr. Ninina, Secretary KCC Assembly. Tabaujan Khoppi KCC Church nasa tali ko sa dating Manipur Silog Moderator Lohi, Assembly Assistant Moderator Lohi. Ang Khoppi KCC Church meron sa APV, classroom APV, guest room Manipur Silog Ho, tingin kong naging office ho APV. Chung lam chu nel sa signature APV ang Khoppi KCC Church di Assembly adina tidak piupin hukum khat ay nazal sun amaham Assembly ay lo silok nato ho fosa dala di na pokai dan lumai nato ho laksa na tanuk zalim 2023 paglain sama bersama sungguh nak setel KCC Church International Assembly ibu part 2 receiving to the speaker ini passenger meeting to secretary moderator saling ini hubungi dari part 2 assembly NCP Young boy keep get Jesus to Christian Church who yung lagi Jesus to who sepul yung lagi di apa unjali ang Khoppi down suya hatta yung lagi sa tuyo jadi mulai apostle sa dani indani manbiyay piyo ang lahat si Yesu hindi piyo ba Chung to la Christian Hospital ko Ninina. Apply yung AP sa birthday namin. KCC na to na dyan wala ko sa heavy department is yung 46 KCC Assembly. Nasa television department sa rin na nanto ka ng piyo. Dr. S. Songpijang, Assistant Executive Secretary KCC Manipur Silog Assembly Moderator pa Tubaji sa meeting kipat Assembly Unit. KCC Project Transit Office Khoppi Assembly Body Wafatun Silog tidak sumidawin David KCC Assam Silog Legun Chodinga Kirangan Sinaw sa Mahal Kipang tainong tidak kitili Atawin Tikhiti Atiho Kicetun Kihou Kamkay KCC Assam Silog nasa tain iti dito chora dito anak pungin iti junto na kaahin kihou kamkay KCC Assam Silog
Ninina KCC Assembly kipat thu sejili Ninina. Abahin asam sudah sudah. Ahin kusukuba KCC kosa dalam hidup kerjaan kihou hang tak tahu ilawa umi korkaju ilawa umi hela ada tok khatau sekian lagi ada pasti waktu yang tam tak ego tiba dunia yang bisa khom tidak dengan modal pasti tahu bahawa jadi contoh Amaho tumayong kipatu KCC Assembly lifetime achievement tabo kipatu si nanalo ilo mungkin jadi tu mini ihalo bin musik ini kihou hena amahin dasar latar dah ada bodoh ini Yung upa si upang junction SP junction amahin masang yak cakat tu ay gagata jadi yung abi yung hidong alam mo ko iyaw ko amadan pagkikita wabit jadi yung sapa post hamas ikidiwa ahin ko betunga hidong assembly amani ama joy kipat thu signal saling memento ka pili de kilo ama sabi isu kipaw si kihou hela ama hi ili kun kaung morai ki au sapu yang ati abu ko ko tabu ne yau assembly begin kipat thu signal SP junction going cầu umang tinung pinay KCC ngay tao yung silang masari alam mo ko kipat tao masari na mayroon ka yung tiếng sụp ghê họ những tiếng nói một cái điều hiên những tiếng đâu là nắm tay cái điều nó lại ban là những một cái điều nhẹ tin những tiếng cả tiếng là có cái ăn rồi cũng như hiên thì chỉ là tiếng chun khom đó đi làm đâu đi làm pastor họ cái này cái gì pastor không cả trung đại đi họ cái này cái gì ada dia mungkin pasal saya menjadi semua kui akan saat ham pasal hoji kui kayak itu mungkin dalam Tuhan zaman dong taruh itu apa ni khusus lihat panjang ini khusus kui hari lalu mungkin dot itu kok naik kau kita ambil apa